جنك عفريني ما وقت كشبرن عفرينه بالتالي رو وقت رجايرو تدي دبيك بيلانا ضديه اللي صار قال لي عفرينه دمي عم الشحبه كشبر بنا براستي وقت روجي ايرو ام نزن ام ارتمي چناف لكن بيلانا ايخانات يعني ارتمي زمان وين نكوني وصف كش برجو حرتم ايخانات حرتم بيلان حرتم كشبري براستي جرانه براستي زوره يعني وك ايرو دبي سالك ام شحبه كشبر بينا ام درباز ملي جزيره بينا براستي روك ايش روك جرانه جبرجو ما شحبش خرا كربي عفري ما وك عفريني اللي بتشوفك عفريني لادنري جبرجو جيشتي قال لي عفريني بي دورده ملاتي عفريني خو كومي سر هفدك كربي خبري خستن كربي سيستمك هاتبي رينشتن جبرجو دركتني شحبه جرام بي جبرجو هيفيو ما وگر بي ندا كوج جوگدن كوجبري بي جبروي ام وقت قال لي عفريني ام دبين جرانه ام دبين بروج جرانه لتدي رغمي فيت تشتي سالك دسر كوجبري را درباز دبي ام درباز ملي جزيره بين رغمي نظام هات قاورين مثلا بشار اسد شي جولاني هات تغيرات نهات شكرن لسر قال لك كشبر سيستم اوها ونهات غيراندن قالك بشتي يعني حكومات هات غيراندن قالك كشبري وقرنا جيخه على اساسنا عرضي سوريا رزقار كرن كوني رزقار كرنوه جهجر كشبري ونجارين جيخه ونجارين مالخه ونجارين صار عرض ملكخه وبت تغيرات كوكنا هاد شكرن وبحكمت تنج شخصيات را شغلي تنج جولانيج اد طابع خرا شغلي تنج تركيا را شغله تنج وان را هاو وگراندن جيخه انساني حق ملت قتل كرن حق انسان بتناي كرن جوان را شغلي جوان را عرض وان رزگار کرد نجا ملت سوريا گشتي را وحتى ناكاجي ليدان چه دبي حتى ناكاجي كومكوجي چه دبن حيانهاجي هفتشتو تيدن يعني احمد شرع نقون در وباريه يعني خيادي كي نقون در وباريه خيادي كي هين انسان انجركنا احمد شرع بريفا ببن ريبا فرتيج احمد شرع را بكن جبروي ام وقال عفريني ام بونغوازي ماج نوف دولت نوف نتاويرا انسان دبين ام حقوق مازن انسان دبين ام ما في انسان دبارزن ام وگرک با اولاد خازن ام دخازن هیویا ما وگر نجاگدن کشبری بارا گرک نجاگدن کشبری با بسش کشبریه را انسان به کشبریه يعني دخازن و هیویه وگرت ماذا بشکنن لی اما نکنن بشکنن جبرگو ام خدان ایرادنه ام خدان آخن ام خدان هیزن ام خدان يعني مافك ما هي آخه ما هي جبرگو ولاتي ما هي اره راست ام ما کشبر دکن دخازن و تشتید ماذا بشکنن لعمل داویه وگرن و ام سر و اساسی ام باندکن دنیای تواهی را انسانت و دنگ لهمبر و تشتید دمینن ملا خب بحرکینن ملا يعني ما في انسان خب بلوینه ملا و کراسی سپیل پیشی خراکه ملا براستی بلوه که دبن کراسی که داخل 10 تنه اما بموافق تی انسانات دنگ کرن تنه بقال کرد نات دنگ کرن بموافق هر انسانی که الجامعه پاراستیه تنه قال کرد نپاراستیه چما بانگازی ما جوا دولتنا را انا وگرک با اولاد چه ببه هف ملت عفرینه و سرکانیه و گریس پی وگر جیخه با اولاد جیام بکه جماف ما یج حق ما ام وگرن آخه خوا ام وگرن جی باف و کال خوا ام دور دا جیام بکن گوش بر عفک دایی که العفرینه وک روجی هرو مش عفرینه گوش بر و ام درباز الشهوة بين يعني الصالك لسر ما درباز بين ام الشهوة يجي گوش بر بين وك روجي هرو ما زحمت بردي هرش لسر ما تشكر هرش كي قريتش دجمل لسر ما تشكر حمي قال قلبر جوهي عبد خست قال جشتي گوش بر بي بقيرين ونالين و دائما ام گوش بر بين ام دربازي مل روجافاي بين مل تبقى بين ملات جي زحمتي دي ملات گوچبری و البرساری و سرمدی
حينها ام دخوازن وگرن عفرین خو ام دخوازن بریاری کی راست واره دیندن بریاری کی راست جبو و گلی و چهار سری کی راست واره دیندن یعنی و گلی چیکری حیا و کردنو هونا بکن نه کردن یعنی گوچبری دی همی پیکاتی رو گوچبر بیله اما بطایبت زحمت هری پر دیه کردا دی ام دخوازن بریاری کی راست واره داین و یعنی حکومت شامه بریاری کی راست دینه بانک ناف دولتی بنگاه کی راست دینن و گوچبرنا و گرن عفرینه تدی سال که مؤامراتی سرما گوچبری امر شهر باید در کردنه یعنی رک به ایش بی رک پر امر ریجش بیر ناکن یعنی هر تم اورو جدلی مادایا و اوی ملت و شاکی ملت برای ودیه و سرمایه و زاروکنا ام دبین ام وک خلق عفرینه ام دبین ارتا ام وگرن جواره خاص سر آخه خا لانه هر کی گوشبری چه ببه وقا زحمتی چه دبه ملت پر آستانگی دکشینه ام دبین ام وگرن و سر جواره خا و بس ارتا